Pemirsa nemonin rahina tilem sasi kesange, desa adat Buleleng megenah ring catus pate miwah desa adat Banyuasri. Megenah ring catus pate terminal Banyuasri, ngelaksana yang tawur agung kesange. Rahina sedurungnya nih wenten kali likuro walungan sani sampun kesuciang ring pemargin upacara mepepada. Suling kesannya muput ring pemargin upacara tawur kesanga ring catus pata Buleleng inga punika ide resi bujangga Wesnawa Kerta saking Gria Taman Kerta desa Bobunan Seririt. Ide Sri Begawan Rama Sugata saking Gria Dalam Ciu Ularan Sukasada. Ide Begawan Dharma Putra Yoga saking Gria Agung Buana Agung desa Pelabuhan Busung Biu. Ide Pedanda Dungga Purdasa Kemenuh mewah ide Pandita Empu Yoga Manik Geni saking Gria Sekar Manik Penarungan Kecamatan Buleleng. Ketua PHDI Buleleng Gede Made Metre Ritat Kala Nagingin Dharma Wacana Ngawedarang Ritat Kala Sipeng umat magama mangdene sida ngawi gunayang galah puniki anggan mulat sarira tur ngeraksa toleransi umat magama. Tentu saja buronan sudah disucikan terlebih dahulu melalui acara Mau Pade. Hari inilah puncaknya kita melakukan tawur kesanga yang dipuput oleh Lima Sulige. Dan Lima Sulige ini yang berpaham, paham Budu, ada Bujangga dan Siu. Nah, dengan sarwa sadake kita lakukan ini tentu saja kita di Desa Adat Buleleng ini sudah menganut asas kepatuhan. Raris Banyuasri sane sampun munggah dados desa adat ngelaksnayang pecaruan ring catus pate ring ajeng terminal Banyuasri. Kalian adat Banyuasri nyoman mangku budiase ngulengang indik mabuat nyane pemargin catur berata penyepian ritat kalasipeng utawi nyepi mewah para pecalang sida ngerakse katreptian kantos galah penguput nyane. Yasri Yuli, Bali TV.